Mae yna adroddiadau'r bore yma bod o leia 70 o bobl wedi cael eu lladd ar ôl ymosodiad cemegol mewn tre ar gyrion prifddinas Syria. Mae yna luniau brawychus wedi rhyddhau y bore yma yn dangos nifer heleth o gyrff, menwod a phlant yn benna, gydag ewyn gwyn yn dod o'i cegau. Fe ffrwydrodd bom car gan daro bysiau oedd newydd ddod allan o ddwy dref sydd wedi hamgylchynu gan wrthryfelwyr. Roedd gweithwyr dyngarol ymysg yr haiaf ei farw. Ar datblygiadau dros nos wedi luoedd America, Prydain a Ffrainc gynnal ymosodiadau ar y cyd ar safleoedd yn Syria. أنا اسمي مهند الشيخ، زوجتي اسمها ناهدة خليل، أولادي شادي الشيخ، سارة الشيخ، وهادي الشيخ. أنا تركت سوريا بسبب الحرب. كنت عايش طبعا بمدينة معظمية الشام، هي قريبة على دمشق، لأنه كان في خوف وحذر من أي مشاكل أو من أي اعتقال أو من أي مشاكل مع طبعا مع الدولة أو مع النظام. بعام 2013 طبعا كانت الحياة سيئة، وإنه الواحد خرج من بلده شيء سيء، بس لما اجينا لهون نحن سعداء جدا، وهلا نحن مبسوطين كتير. Maes Glas, tîm dechreuodd o Council Estate, y top o dre. 34 boes dechreuodd y tîm nôl yn y mid-70s. Na ble dath Maes Glas, ni wedi tyfu mwy na nawr. Mae Maes Glas yn cymryd unrhyw un. Os mae moyn wario ffwtbol, bendigedig. Mae perthynas rhwng Chadi a'r tad yn just yn briliant. Bod mae cyfle bod nhw'n ma nhw'n wario, chi'n gweld y haptod nhw'n mor hapus i bod yma gyda gilydd a sy'n joio pêl-drod a joio Cymru, really. Fel mab fi, ni'n oed pitch, ni'n just yn mynd i'r goll yn y gêm a'r pêl-drod. Mab Chadi, mae fe'n dod i pob gêm, pob tro mae fe ymarfer, mae fe ma. Pan ni'n wario lan yr astroturf, pan deitha y geia, mae fe na pob tro. Mae'n boi bach neis. أبرتيفي مجتمع مميز في أمانه، والناس الموجودون هنا هم طيبون. هنا الشيء الرائع الديمقراطية وحرية الرأي، الأمان. الشيء المميز هنا والأفضل هي وجود أناس طيبون، الناس تساعد أي إنسان أو أي شخص موجود هنا. زمايسي جلاس الأصدقاء بالفريق رحبوا فيي كتير. نحن رايحين بالترين بالوازي لين من الترين انت يعني قريبا منيح بالوازي. شو اللي كنت عم بتعلمها امبارح؟ فين خوارا إن تيم مست جلاس. شو كنا عم بتعلمها؟ فين هوفي بلدرويد فيدي من هوفي مان سيتي. هنا مرة ورجال هوني قالوا لنا عندكم بدكم شجرة كريسماس بدون؟ قلت لهم no because I am Muslim. لا أنا فهمت عليهم بس ما عم بفهم عليهم الكلمة التري، ما فهمت عليهم. قلت لهم إنه نحن مسلمين. قال اوكي سوري. نحن بنجي على البارك، الأطفال بيلعبوا وأنا وشادي بنلعب هيك، نلعب فوتبول. بارك هون بعيد عن الشارع وبعيد عن أي مشاكل،
شادي بحب يجي لهون انه بعض الاحيان بيكون اصدقائه موجودين هون فبيقعدوا بيلعبوا فوتبول. وقت بنيجي على البارك هذه بتعبنا شوي لانه بده يكون منتبه عليه كان انا او والدته فبتعبنا شويه بالجاي لهون. سارة دائما هي بتكون بتنتبه على هادي دائما بتلعبه. Gymuned Aberteifi, wel mae'n lle eitha fach. A lot o boys yn wedi tyfu lan da gilydd, mynd i ysgol a stwff da gilydd. Good team spirit i gael yma, mae'n slasos. Ni fel cymuned, ni gyd yn agos, ni gyd yn ffrindiau, a ni'n edrych mas am ei gilydd a ni'n helpu ei gilydd gwella. Felly oedd e'n rili naturiol iddo fe ymuno gyda'r boys i gyd. Mae pob un yn hapus a mae fe'n edrych yn hapus iawn hefyd. كثير اللي شاهدته انه الناس كثير بتحب الفوتبول، بتحب الرياضة كثير جدا. عندنا مباراة يوم السبت، مباراة يعني بتكون قوية لأنه الفريق اللي نحن مقابله هو فريق مصنف بدرجة منيحة يعني مع فريق لندسن، يعني تكون حافز لنا ونفوز فيها لنتقدم بمراتب منيحة بالترتيب. في أعضاء الفريق كاملين من المدربين للاعبين، يعني كل وقت هن بيحبوا يساعدونا ويساعدوني كتير بأي شيء بأي أمور بيحبوا يساعدونا، وهذا شيء بالعكس يعني أنا بفتخر فيه ومبسوط فيه إنه في أشخاص مين تساعدنا ومين تهتم فينا هون. لا لسه بدنا وقت، لسه في مسافة طويلة، بدنا وقت لسه لنوصل. سك حط طابة. خلاص أنا قد جبت لي أنا؟ 15. لا أنا قايل لك 25. صلي على النبي. إيه جاري يمكن قايل لك، أنا قايل لك 25. مهند. فرحك عليه. احمله. يلا روح هلا من الباقي ما بقى اتركها. اوكي يلا جاي خاي لجيب الغراض ما هو تقال عليها. يا alright good thank you alright bye. أنا بحب كرة القدم لأن كرة القدم هي بعيدة عن أي صراعات وبعيدة عن السياسة، وهي تجمع جميع الناس بمحبة. أنا بلعب حارس مرمى. أنا لأني معجب ببعض الحراس القديمين. I guarantee you. Calm down. Let's go. Let's go. Oh my class. Oh really? Don't man down. Go on then. Switch on. Game galed heddi, tîm topper league, so felly just chwarae gêm naturiol, carafod teit ar y cefn, a just joio, na gyd, really? Boys, come on then, let's go for it. Boys, come on! Come on boys, game out, come on my class. Come on boys, put me off. Play safe, play safe.
Dyma ni ar ôl y gêm yn y grwf nhw'n Aberteifi. Mae Hamid Dani, achos fel Muslim a symud dod mewn i'r tafarn. Am lle tro mae wedi dod pan i chwarae ffwrdd, a falle dwydd y tymor. Ond fel arfer, pan i chwarae getre, symud dod mewn i'r tafarn. Mae'n iawn, dyn ni'n rhoi parch nôl i na. So nawr ni'n just tîm gyda'i gilydd. A mae Hamid wedi mynd gytre, mae'n iawn. Thank you. Mae dad yn arwr. Roedden ni yn hanol ryfel. Ond mae bywyd yn wahanol iawn heddiw. شعور رائع اني اول مرة انا هيك بيجي على استاديوم كان من زمان أحب هالشي. شيء شعور رائع، يعني شيء واحد بحياته معه. Rydyn ni yn falch I alw Aberteifi yn edrych nawr. A'r gymuned yn ffrindiau. Mae bethau dydyn ni ddim yn meddwl oedd yn posib nawr. Mae fi a dad yn un gêm pêl-droed gyntaf. وأتمنى فعلا يتحقق بهالأيام. Easy more. Boys, get back! Easy more.